Bali, oh, stand by me, stand by me. Oh, I should stand by me. Everybody sing. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Dari pagi macet ya tadi ya. Yaudah ya, kita nyanyi bareng-bareng ya teman-teman ya. Kenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama saya Bunga. Ini teman-teman saya, Bunga and Friends ya. Perlu aku kenalin gak sih? Oh perlu ya. Ada Alif, ada Melki ya. Jadi kita akan menghibur malam hari ini ditemani oleh layang-layang cantik ya, penuh bunga lagi, penuh lampu-lampu. Oke deh, lagu selanjutnya kita lagu Indonesia ya. Aku campur sih lagu Indonesia ada, Inggris juga ada, lagu Jepang juga ada, lagu Prancis juga ada ya. Karena kan kita ngundang internasional ya, jadi kita bawalah lagu-lagu yang kita mampu bahasa-bahasanya. Buat teman-teman yang tahu lagunya, apapun nanti aku nyanyiin, kita nyanyi bareng-bareng ya. Aku karena belum punya banyak lagu, jadi cover aja ya lagunya dulu ya. Oke, ini dia Shalom Seven, Bila Kau Tak Di Sampingku. Seharusnya kita berpisah, tak semestinya kita bertengkar. Oke bos, siap bos. Siap bos. Bos. Semua bos. Bos. Oke. Naik suara sedeng ya. Ya, oke, manut. Semoga bareng pukul-pukul. Harus mengisi energi dulu. Tapi kan jangan buang sampah sembarangan ya. Sebenarnya kan apa ya?
Oh, saya juga. Masih lagu Inggris ya. Enjoy ya semuanya ya. Aduh, aku malu banget. Aku tidak terbiasa sebenarnya nyanyi kayak gini. Gak apa-apa ya. Pengalaman ya. Oke, satu lagu dari Michael Jackson ya. Michael Jackson, Man in the... I'm gonna break the trees for once and still feel around you. Gotta leave your eyes. To like the colors on my feet, it's not secret to see right after me. When I'm tonight, pretending not to see you. A song on this way out, a broken town, and I'm holding it so. The fire travels on the river. Cause I got nowhere to go. That's why I want you to know I'm sorry with the man in the mirror. And I'm asking you to play and say and never say the word ever. If you want the word that the place is then make the change.
Apa? Semakin ramai ya, semakin malam. Iya, itu kamu yang Enggak, anginnya semakin kencang.